Kwrak loksobha chongmarini bud lekhajaknai Kwrak hakotor ni logi wa haste ni kainwi loksobha kendra ni bud lekhajaknai bud lekhanani salsa swkang tangsalni sarigo haste wa kiphilkha tipra motha ni supremo Bubagra Pradyot Kishore Debbarma salo MBB birkhung kholawo highway kokthum thunai ni buskango kokshaka bud ni result jesafano ongthum fiaba hakotor buskango agognai hakotor ni ganatantra buskango agognai hafangnai kolnai tei kebengnai bodol rogno kha kaham yafarkha Bubagra Pradyot Kishore Debbarma hastini result jesafano ongthung fiaba bud lekha baimani yagolo bolai toklai angmane abo belai khane cha yakhanai shaklai khebo 3 बजने वाला है। अगले 24 घंटे से भी पहले मालूम पड़ जाएगा क्या रिजल्ट आएगा। वेट कर लीजिए, आप कितने दिन तक वेट किया और एक 10-15 घंटा वेट करने में क्या पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आएगा देश को आगे चलना है, डेमोक्रेसी है। और मैं सबको विश करता हूँ, हमारे ओपोनेंट्स को भी विश करता हूँ, हमारे सहयोगी दल को भी विश करता हूँ कि जो भी हो त्रिपुरा में रिजल्ट जो भी हो वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई भाई को नहीं मारना चाहिए पॉलिटिक्स के नाम में। बस यही मेरा loksobha chongmarini salka triprao BJP ni angkai bataika Bubagra Pradyot Kishore Debbarma ni bahanukjak maharani kriti singh Debbarma haste wa kiphilkha salka triprao BJP ni angkai batainai aboni sai swkang Bubagra Pradyot Kishore Debbarma ni bupa maharaja Kirit Bikram Kishore Debbarma tai buma maharani Bibu Kumari Devi loksobha ni MP tongmani borok khorognoi no congress ni angkai chongmari wo batawi koplai angkai MP ingkha tabok maharani kriti singh Debbarma bo jodi chongmarini koplai angke Bubagra ni nukhung Khoroktham MP angnai. Bureau Report Kwrak.